Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Ndaje gutuganire kuri transfer zikugwa by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, aho kipe ya Football Club yiyemeje gutanga miliyoni 100 zose ishaka rutahizamu ukina mu gihugu cya Ghana. Rutahizamu mwiza cyane, uraza kumva imibare ye icyo ivuga kuri amagingo ya rwose uko ameze. Muri ekipe ya Rayon Sport nabo bamaze gutangira gusinyisha gake kuri uyu munsi bamaze gutereka babiri muri swad yabo. Abo ni Rushema Chris akaza na Serumogo Al Omar. Umunyatunisia we bigeze he gomba gusinyira ekipe ya Rayon Sport, nabyo uraza kumenyera muri iki kiganiro. Ekipe ya Marine Netense nazo ziri kugura, nazo turaza kunyuramo gake ubundi turebere hamwe na Police Football Club. Witwa rwose nawe yamaze kuba asinya, bamwitande bamwita Gitego Arthur. Uraza kumenya nawe igihugu yerekejemo ekipe agiye kuba asinyira. Byose uraza kubyumvira no mu kiganiro. Reka nkubwiye ngo akanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, ubundi ukande like, uduhereze n'igitekerezo cyawe muri commentaire. Wibuke no gukora kuri share kugira ngo usangize inshuti zawe amakuru y'imikino ba wumviye hano. Tusozanye video nyabona kugira ngo udatwara amakuru y'igice. Mbaye ikaze rero aho muri hagiye hatandukanye by'umwihariko abari mu Rwanda. Muri commentaire utubwire aho udukurikira uherereye muri rusange. Reka duhere muri ekipe ya Rayon Sport. Muri ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo bakiriye umukinnyi mushya bamwita Mohamed Cheri. No umukinnyi ukina inyuma ya Rutezamu ni nka nimero 10, kandi nibwo Rayon Sport akiraga umutoza wungirije bamwita Rotfi Azuze. Yazungira rero witwa Afahamia Rotfi heruka kwerekeza muri iyi kipe avuye muri Mukura Victory Sport Erwaziri. Abagabo rero bageze i Kigali ku munsi w'ejo kwa gatanu rwose bakirwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Rayon Sport rero kuri uyu munsi yaje kuba yerekana, inatangaza ko yasinyishije myugariro Rushema Chris. Ubwo tuvuye kuri Mohamed Cheri twekeze kuri Rushema Chris waje kuba sinyira ekipe ya Rayon Sport amasezerano y'imyaka 2. Uyu Rushema Chris rero avuye muri ekipe ya Mukura Victory Sport aho yayikiniye akanitwara neza mu mwaka ushize w'imikino. Uyu Rushema Chris rero mbutse ko yazamukiye muri Academy y'Intare akaza kwivamo ikeza muri ekipe ya Marine Football Club, akavayo yerekeza muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Akaba yateretse umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport imyaka 2 yose ayikinira. Rayon Sport kandi kuri uyu munsi yongeye garagara ku isoko isinyisha uwitwa Serumogo Al Omar, akaba nawe yongera amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Ndetse ko Rayon Sport kandi yasinyishije umurundi musore Prince, akaba nawe ari umukinnyi kugeza amagenga y'ekipe ya Rayon Sport. Umutoza rero Afahamia Lotfi yagarutse mu Rwanda avuye mu ruko rwose, aho bitiganwe ko ikipe ya Rayon Sport igomba guhita itangira imyitozo. Umutoza atangira imyitozo ya mbere muri Rayon Sport ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatandatu, no kuvuga ku munsi wo kuwa mbere ko aribwo ekipe ya Rayon Sport izatangira imyitozo iri kumwe n'umutoza mukuru Afahamia Lotfi. Uyu mutoza rero yayizaniye umwungiriza we abamwita Rotfi Azuzi. Afahamia Lotfi avuga ko ari umutoza mwiza kandi uzamufasha kugera ku bigwi byinshi muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kandi yanakiriye uwitwa Mohamed Cheri wakinaga muri Oceano Club de Kelikana yo mu cyiciro cya kabiri muri Tunisia. Rotfi rero yavuze ko ari umukinnyi uzatungurana cyane kuko nubwo atazwa ariko ari umuhanga cyane. Uyu mutoza kandi yatangaje ko umunyarigeria Rayon Hamoyishe werutse kugera muri Gikundiro cyase muri Murera yamuhawe n'inshuti ye yo muri Canada. Yongeyeho kandi ko yizeye ko ari umukinnyi mwiza kuko afite ubushake bwo gukina cyane, ko ari we wayishyuriye itike cyase uyishyuriye itike ndege yamuzanye mu Rwanda. Hatuve kuri ekipe ya Rayon Sport yekeza ku mukebe byose bayita Football Club. Football Club ni imwe mu makipe hano mu Rwanda ageze ku isoko hakiri kare cyane kuko
kuko magingo aya tuvuga nimaze kwibikaho abakinnyi bagera kuri barindwi, harimo babiri yakuye muri ekipi ya Rayon Sport, no kuvuga Bugingo Hakimu, no kuvuga witwa Iraguha Haji ndetse na Ombolenga Fitina wa gatatu wagarutse muri ekipe ya APR Football Club nyuma y'umwaka umwe yari amaze muri ekipe ya Rayon Sport. APR Football Club kandi yaguze umunyezamu Hakizimana Adolphe imukuye muri ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya APR Football Club kandi yaguze uwitwa Meme Lauf Dawo imukuye mu gihugu cya Burkina Faso. Ikipe ya APR Football Club kandi iracyavugwa ku isoko ry'uwitwa Alex, umukinnyi w'ikipe ya Bugese w'ikipe ya Gasogi. Ni imyugariro nawe uvugwa muri ekipe ya APR Football Club. APR Football Club kandi amaze kurangizanya n'uwitwa Ronald Sekiganda, umukinnyi w'umugande, ikaba APR yaramaze kuba imuterekamo. Utahiwe rero ni rutahizamu nimero 9, rutahizamu nimero 9 nguko chairman wa APR Football Club Brigadier General Deo Rusanzwe naje kuba bitangaza, yavuze ko iyi kipe ikisigaje abakinnyi babiri. Wa mbere yaje kubagira ari we Memel Lauf Dawo, osigaye ni rutahizamu nimero 9. Oberekeje amaso rero nyuma ko batanze ibihumbi 70 byose by'amadolari y'Amerika, ikipe ya Berkumu Chelsea yo muri Ghana ikaza kubibyanga. Ngaperi iri guteganya gusubira nayo ibihumbi bigera cyase ibisaga 100 by'amadolari y'Amerika kugira ngo igure uyu mukinnyi rutahizamu witwa Stephen Amankona. Uyu musore rero mbibutse ko afite imyaka 25 kuko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000. Akinira rero cyase yakiniraga ekipe ya Berkumu Chelsea yari muri Shampiyona icyiciro cya mbere mu gihugu cya Ghana mu myaka 2 ishize. Uyu mukinnyi niwe wabaye top scorer cyase niwe gukanaga ibihembo by'umukinnyi wahize abandi mu kuboneza mwizamu, aho yatsinze ibitego bigera kuri 34 muri iyo myaka 2, aho mu mwaka umwe yatsinze ibitego 19 undi agatsinda ibitego bigera kuri 16 byose. Uwo ni rutahizamu Stephen Amankona. APR Football Club iremera kurekura ibihumbi 100 cyangwa rahita ishya ubwoba ive kuri iyi diru ya Stephen Amankona. Ayo navugwa muri ekipe ya APR Football Club ndetse na Rayon Sport ziri gusinyisha zitegura iki, ziritegura amatsinda cyase imikino ya CAF Champions League. Bategereje mu kwezi kwa 9 rwose nibwo iyi mikino izaba itangira nkuko nagiye mbibabwira. Uwitwa rutahizamu Gitego Artire ari kubarizwa mu gihugu cya Maroc, bwo twayerekeje rwose ku zindi transferi. Ari kubarizwa mu gihugu cya Maroc aho yagiye kurangizanya n'ikipe ya Raja Athletic de Casablanca iri mu makipe y'ubukombe muri iki gihugu cya Maroc. Uyu mukinnyi usanzwe akina ikipe ya Club Ferroviaria de Beira yo muri Mozambique yerekeje muri Maroc ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Gitego rero atangaje ko atagiye mu igeragezwa, ahubwo biteganijwe ko ashyira umukono ku masezerano y'imyaka 4. Raja Casablanca rero ni ikipe y'ubukombe muri Maroc ndetse no muri Afrika muri rusange, yahukanye igikombe cya Shampiyona inshuro 13 n'igikombe cy'igihugu inshuro 9. Ni ikipe izwi cyane ku ruhando mpuzamahanga kuko yegukanye CAF Champions League inshuro 3 mu cya 1989, 1997, 1999 nabwo yaje kuba icyegukaniye Raja Athletic de Casablanca. Ni bugiye kandi yanatwaye CAF Confederations Cup mu mwaka wa 2018 ndetse no mu mwaka wa 2021. Gitego Artiri rero ni rutahizamu wamenyekanye cyane muri Marine Football Club, yavuye mu yerekeza muri AFC Leopards yo muri Kenya, yakinnyemo umwaka umwe mbere yo kujya muri Club Ferroviaria de Beira yo muri Mozambique. Ni Gitego Artire waje kuba asohoka yerekeza muri Maroc. Ikipe ya Police Football Club yo imaze kugura abakinnyi babiri, abari bo Gakwaya Ronald w'umurundi ndetse na Nsengiyumva wakiniraga ekipe ya Gorilla. Mu gihe kandi ekipe ya Marine Football Club nayo yageze gutya yerekeza muri ekipe ya Edenzeri, iba ikuyeyo umukinnyi bamwita Rutayisire Amana, akaba yasinyiye imyaka 2 cyangwa amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Marine Football Club avuye muri ekipe ya Edenzeri.
uyu rero uyu yaciye rwose mu makipe akomeye rwose ariko adakomeye cyane hamwe za Etincelles. Rero uyu Rutayisire ndetse n'uwitwa Bizimana Ipaji wakiniraga Amagaju. Marine nawe yagishinyishije abantu babiri wa muntu sinyishije abakinnyi babiri barimo uyu Rutayisire ndetse na Bizimana Ipaji wakiniraga Amagaju Football Club. Basinye rero bombi amasezerano y'imyaka ibiri umwe kuri umwe. Ni ibyo biri kuvugwa muri aya makipe yacu yo mu Rwanda, nuko ari kwiyubaka. Ese ukurikije uko ari kwiyubaka urabona ari iyihe uha amahirwe yo kuzegukana igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha? APR Football Club yatwara icya karindwi kikurikiranya cyangwa Rayon Sport irinyara mu isunzu ibe yakoramo, dore ko ibitandatu biheruka byose byegukanywe n'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club? Dure muri komanteri tuganire, kande like, kande share, ubundi ibihe byiza nibyo nkwifurije.